ka Harijan Committee nang te na po yo molong kalagia wan rengkap ru ban presiden ramba jong ka Delhi kudwara yawan armut representative haban nama bakini ide ki balong ba ka jing kidon ka concern kumno ban poi sya ka jing sutu jumut abdeng jongi ka government baki kila don ka ban elektren bun ki isu bat ka bang ba banong ni ngin nampat la ban batai ki isu ki mengai discuss namar bang menta nakaliam jokiru ki patpor sa kaptu kani tayo bakin tanya discuss biang rengkat baki paranong song sedong jokiang te de ngiyoi ba ka jingi kren kalong ka basutana ka basaiso bat nilayarai langlu da ka ju ka sulba hapo jong katayo ka baa une u benai Januari benai benengkong u ar hajar aku saw ngin ye kendu biang sai si sempat ban nga premen scan ba hakata ka jingi kendu ngin poi sendon syaka bakut jong ka meeting ngani ka jingi kendu kata ade ka bangirai mentaka bid yang ka location kan ke jaga kolong kumi katu ka existing ka badon menta kadon kumba ar ekar point 14 mo de ka menta just opposite to that na iya katu ka existing sakawi pa kasurok saka sa persyak surok de kadon sakawi ka bashi ekar sau 1.4 ekar tingat yang kata kolong kumba around 3.5, 3.6 acres. Itu tahu kan isu itu 1.4 acres. Agak bempandak deh. Namar babling orang pi bisa sutu ba kidon lies pa sau away families. Lies pa sau ar families but ni haban le rutine ki high rise building te niyo ngilap ba kampandak kadang rit kecekan kadang ni isu ya keceka sa 1.4 acres namang ikwa kumong pingal ada pongteng ba kecikwa jong ni government habangi ong relocation habangi ong shifting kan long be complete na dokseno